lebu ki may nakaw lebu na kiala tay lebu aw samoro nga tunga en radio Fiji 1 nando may biti na po ang ganbe yan yato ebi nakabeyaw radio Fiji 1 nando may biti na po ang ganbe yano na evangolite ay rakiraki mami na marama ni Northland mami daw talenta ka na radio Fiji 1 nando may biti na po ang ganbe yan yato na radio Fiji 1 nando may biti na po ang ganbe yan yato. Ni sambulu binaka sai koyongo na pagleleka ni nonde tukutuku sa rutu ni tolu na madongo na kiana kasa toka na wanga ni mate bolwe wai na kiro na dhakau o dhakau yawa ole kata na anu o makuluba ndona tikine ka wete gitu balebu o yana tinika limo no ndolo na lita na wai ka maroro itiko na wanga ngo ka ndrendre itiko na kiana sangai meba ka ni toso iko itiko na wole lebu Ibang ko komanda marika posowale na ibugu ni komanda ni mati bolwe wai ni sabaka nga utigo na bital no kina sona kambani erao ni rangaraba na taka ni kena bueti na kiro Ibang na mata ni tu ni akirebo ilabo ibit $1 milioni may na Green Climate Fund dinamanda ni ang ibandoni walanga e tolu $1 milioni ngo mena bangulei kina bi programo iso sa tubakata gitu Tukono aya set kayum na bugu ni Prime Minister nindi na manda ni siyang ni bondo nui e so na patutu labe tataga na mata ni tu membaleta na kian na pangataki e so na ilabo may na Green Climate Fund e bondo nui na ilabo bangole kina kian na pakaturi taki na wai en na nondo bonua e sakati pa ni kuwa na no munibal ni wale na Fiji Broadcasting Corporation ni tau kian e tol na channel and a digital TV platform na runa channel wo o yana FBC2 kay na FBC Plus. Tukuno ria said kayum na punlawa ni FBC ni FBC2 na sarabikin na programo ni mata ni tu na katul ni channel na FBC Plus na sarabikin na bika nga sarabitiko na FBC iya ni oti runa yawa o kakina so na special events na baka na Olympics kay na sotale FBC ay matay ni TV broadcaster may kadibaka na channel na varutaka kinangito Willie singatigo na enangaunongo o Winston Hill na daurubondondua enanondobonua mata teki kenda kina Rio Olympics enangito na beibadu ni oti na nona tiki butaka na ngitongo na runa mbagsaoti a waitabi na daurubongo na sotsot in Pacific Games mai Papua New Guinea ka rawata na metali silibongo ni wase na welterweight category. Taka pa indinia na dorbo embaki ruo sambul ko tolongo kana maki en kenna babu tukana taki na nona sasanga oyana kena rawati nanganga en bengati en iwasiwase ni ono sulgadiwa na kilogramo en welterweight division. Mai da bekir na baleleka ni nonde tukutuku ni bweding binaka Bulan ko salo mitinay korbotan ando tali tak na varong wenang bula FM namban dua yana sere. Dolbina gua saukuru tondo tali tak na bula FM. nimbula narango labinia tau keni koro ena kasi ando bakrong an bula FM namban 2 ena sere. Bola binaka ya makereta mainandi na SBA nambula FM namban 2 ena sere. Pa korbo ta sanga talent on station ni rolerua namban 2 nga nambula FM namban 2 ena sere. Bula FM number 2 NSR